Ni adaba ma ati kana yo simo hadde ni adaba. Katankara kamata katankara. Oh. Mata naba. Wallah mata naba daqiqa afu. Okay? Aye. Okay? Okay. Kursi tiyo gantay dabada wallah mata. Ufidi kursi tigani korbetatay. Wada mata dabada inda. Devi wallahi ina da bamayo na mot de ka kadde kunu mata fita bada de kursi na rajabsan aba fanki bishan makana tigani namo hakim sar ambade wayne yalla gota ko شوف ميرا كيف قال لي تقاني رأي بلقاه وكاتو كافرني برا ما تجلس كوربين سريع هذا تجانو دابا alla namosisa alla enu namos ya ina da babu Baik tu kalau tu, ingkau lebar ramban ya kamu. Agak mai rau ramban lebar. Ini mana? Ini kalau cakap kan nanti tiba leba. Kuasa apa kau? Go. Kau ya babri. Kau macam apa? Atu, gak. Anak si boy lebar, kuma kurangin si boy. Anak kuma kurangin si boy lebar. Awal si boy siap. Wayne. Babri. Artigavi ya jirtu na gada batemo hortisa batemo akat pitire tigano kabi dakati tasamu kaza ma reti sabe tu marakan كانت هون abo takati sana na mos sadi arama ubini takalni gor arab biya tu sirki ko bantu tu ka warta tabi amakan kata taba amakan atinna mose wallahi nanti moy kuma sagali ibba sagali tabi hoy moy Allahu akbar kuma torba ka fate malle bale tiro ni jijir kana simu haju baba ni jijir kana tokochana simu haju ni jijir tokochana simu haju yo tokochana simu haju jabat atapi kora sirki bantu tu guys ba Allah top one follow gora please mira ke gala undi kesan tapi na gora me makan sain batush top one follow gora top 1 top 2 top 3 ashu follow gora please undi sani Mavi number 1 David number 2 shi agetani ene wudoch ujolen kun akumara mata ol qaban kana sitti gafa simbradu mata ol sin qaban giftarota kesan jabe fadamu wal baradani ummata qali kana Fatush, Mukhtar, Hussein, Aisha, Afe, wallo corona gurani. Tapi mo timuda. Kuma isimbira sena nisa. Tapi timuda ambani. Antira tapi usi mo adadu. Nije garage.
Allah abote wal ba ta fi gobe sun biye tabaduma ana mitin na kana garara diye ba ta hadi ka jala ta male ki ta nan ta duru marrai bai duru marrai war idolin nan ne wannan asli idolin abdiya fambo yana anje chale siyala narrando guys ya bada ilili jato ilili guys ay guys darana pura di jato undi jesa ababa to koto ababa Avur lama thank you very much thank you very much all of you thank you double it amano gura double mira guys nami to mira ke na dala kakati na mo epo kakati na Allah ambade welcome baka ko banar ga tiyechuwa so da tani de sani milita kuma idan mai shari'a simona injira ne patu wala da boli radum te banna da boli tani male sila duke raka ne wayne loko wallahi sila mohan ne lokisa bakal badal abshi tabit muda dakika duma male sila no mina raga patu afeko oromo wallo iman abdi soda welcome thank you very much all of you together no galatoma to kochana mo wachu kamna bo apa to kochana widi to kaba tapi gora tapi gori yojira tapi gora tapi gora thank you Haran thank you loko thank you Lokisa thank you Haran boy thank you en tamo rajira jara thank you hunde ke sani thank you sodan itu mawar bayan sodan really ba male gamme romo firi oromia ala pa sodan itu makabara tu kain istri beda ni sodan gitu firi oromia sodan gitu beda ni kana si moha bakajak tena ya loko mira ke tagi karo mara mira ke bakajak tena ya mira ke karo apti walber ya guys urji ya da bata koi sadim bas alla sadim bas takkan kaya tu masena ega nanje firi ne ida mere masena ufi egu mane nanje de ba timing gi naega last finish time dagiga no apni walbera jira abbo nam do mira ke ga loko mira ke ga abbo mira ke ga mira ke ga apni walbera jira mira ke sagala na mau dan de tagar ambade dagiga numati ambade Allah so garga tadi islamu hatta wallahi Gangala dokas mato len kaini aga tabdu dum gangala aka dudi tilu kaut gangala ara nam ni jar ka tok abbam vere odu fenar ka furu nan dawar ani jolle ti mer ve gi taro takiyat sama belama aba narana fina wara soda waji aba ባለ ጊዜ ሆኗል ኦሮሞ ባለ ጊዜ ነው ባለ ጊዜ የምትሉ ሰዎች እኛ ባለ ጊዜዎች አይደለንም
ኦሮሞ በራሱ መሬት ላይ በራሱ ቄላይ ባለ ጊዜ ሳይሆን የሚባለው ባለቤት ነው የሚባለው ስንት ኪሎ ሜትር አቋርጦ ሊገዛ ሊገል ሊያጭበረብር ሊሰርቅ የመጣው ነው እንጂ ባለ ጊዜ የሚባለው ፊንፊኔ የራሱ ሳይሆን በሰው ሀገር ላይ መጥቶ የሰፈረው ነው ባለ ጊዜዎች የሚባሉት እንጂ ኦሮሞ በራሱ ቄላይ በራሱ መሬት ላይ ባለቤት ነው እንጂ ባለ ጊዜ አይሆንም ሲቀጥል አብይን እናወርዳለን አብይ አልቆለታል የምትሉ ሰዎች አብይ ስልጣን ላይ ያመጣው የኦሮሞ ህዝብ ነው ደሙን አብስሶ ስልጣን ላይ እንዳመጣው በሚፈልገው ሰዓት ከስልጣን የሚያወርደው በሚፈልገው ሰዓት ስልጣን ላይ የሚያቆየው የኦሮሞ ህዝብ ነው እንጂ ማንንም አብይም ማውረድ አይችልም ካለ ኦሮሞ በስተቀር አብይ እዛ ላይ የተቀመጠው በቄሮች ደም ነው ይገባቸዋል እነ መላጢቲ